Okurugirira ab'ekitongore eky'okurinda amarindiro g'enyamaishwa nibagira bwa hati bamazire okubyara emiti erikuhika kashanju kandi ekigendererwa kyabo n'okureeba ngu bagarura busya irindiro eri. Ekigendererwa kiba ky'okurora nti paaka eno yagarukawo, abataka abalala omu kibira batunga kalimo n'okumanyisa abantu ekibira kino nikikuza kiti emiti enzaalwa teyangwire. Nitushinga enkoragana ya UWA na community zaitu kurora ngu negaruka ha muntu wa hansi nemanyira abantu kandi nihaho ekintu kibakweta wildlife human conflict. Kigenyi Richard anaza government ya Uganda erikurabira mu kitongore kya Uganda Wildlife Authority kikatandika project ya FACE erikurundana orwoya kurwa mu meteji ngo kandi zimwe sente nizo zejonisibwa kuhera abatura aba. Akatalo ko abakugune bayija hano kurebe twaba twakoze emirimu gikwika batezikire yaba yikire bategamba basire abantu akasente ati akasente ako kutuyamwa twayakusaba cyama isangwe imiti tutakaje kora ki tutakageraza wo tararize imiti ninga sho imiti nitugoba muki. What do we benefit from tree planting? Timibazi umuntu hari abashakizi so nobasa kuryo mushakizi uzo mwihambo mushakire utunge nesente abantu bako gutera kishaka. Emitejo bwa hati neshoza orwoya ra carbon tons 1.5 metric tons orundwa rukurgamu hesente zirukwera okwera abatura abaherraine n'omwanya ogu. Byaide ekite yazi kasanjo mwekita zizo kasanjo bakatusomesa twaika muntu apima twarebera nti omwanya guno guli mu tani emiliyoni emu n'ekicweka ati tani emiliyoni n'ekicweka ezo sente ezo nibazimala nibazikwata baziteka akatale. Abatura okurwa mu group 25 nibo bakwatiraho kandi bahebwa ebintu ebyo kubayamba omukubonjera entasya. Turayinga ngo kwikara kwa paka ebikoko biturira turango kutwayirire ngo cyane nyina amashemero gwamenje abakure babawa baraka zinaza kuzisa nogoro werizobe kitebe kitu cyakakoga byanda ebintu ebihibweyo harimu tenti ebihumi by'enjoki ekyoma ky'ebicoori ente embuzi hamwe n'ebindi. Gashakwa Anthony Chin.